wa mtu mwema wa yawe igitarira areo moyo. Karibuni sana tena mbere kwitha tukiaraniria no mbe kwitha kwingwata rutere wa Facebook Meru TV Kenya no wite rutere wa YouTube wangwata Meru TV Kenya na kinya rutere wa Go Live Africa ugatwata Meru TV Kenya na bandu wenda kwitha gintumira SMS yeku namba ni 0748910918 ukomba kwitha gintumira SMS yeku kuringana na wariro tukwitha tukiaria ntuku na rua no mbe kwitha gintumira SMS yeku kiuria kirawe na kiono withro kiuria panelist barande nabo ona kinya kethra ni opinion yeku bandu ndura kethra nkimigwata untumire SMS yeku kethra nkimithoma tuketha tukiambiriria mubango wetu lakini kama kawaida ntumba kuthra ndeninga ndethra ndena geni bambe ndena pontuku na nkaba kanya nikenda bakomba gukethia bakwira marieto jao na ibabao nikenda komba kuthra kibamenya unyo rimbita njeri watiupe. Karibuni sana. Tuambiririe kibia kirao tuira marieto yaku na raumite na uri uo. Asante, amjambo. Watu wa Isiolo na marafiki wetu, majirani zetu Meru, nawasalimia na kuwakaribisha tena katika mpango huu. Kwa majina naitwa Luku Mithika. Karibuni sana tuweze kusaidiana pamoja. Thank you. Thank you so much mheshimiwa, karibu. Ategeri betu wa Meru TV kemarieto ambita wa Mugambi Ntongondu kana almaarufu Mugabe ini ndongamirite na mwambirio kiama ya National Youth Devolution Caucus Kenya na ndi musiasa Isiolo ndongi kura itekia deputy governor maita jathatu nkubukethia na nkubukaribisha kipindi giki kia ntuku na Arua. Karibu sana madam. Mugeni bwinde yetu ambita wa Betsy Kari wa Mbugo woni mbetha wande mutongeria wa gikundi getagwa The Eagles Welfare Group na ikundi binge kiria ke no kulubwa miaka 20 as at now ogu ene kiuria ule kile ombo kwithwa wena kyo gusi ikundi na progress ikundi Isiolo kethwande tayari ugocokeria nindalungamite kinya gite kia women rep 2017 lakini sikubahatika, lakini hiyo niko na kuanga na hiyo interest hata ya siasa, kwa hivyo ngacoke kiuria kila kionde gikaurua. Asante sana na karibuni. Karibu sana mheshimiwa. Mutegeri wa Meru TV kuma Isiolo na Kenya mzima, pita wa mheshimiwa George Kiremi Karethi mukari wa Isiolo na mwanasiasa ndene county ya Isiolo. Tukuiboboyano ntuba witwa Meru TV tutayari kuaraniria na Kenya na yantuba Isiolo buiko bwe karibu antubetu ba Isiolo. Okay, asante sana. Karibuni sana tutanambere kwithirwa tukiaraniria rikana muthikirie kintu kira kiturete antu kwena ru ni gutegera development tazita kurwa mtu kinyoriko lakini kwenda kumenya wananchi ba Isiolo urabe tutanambere kithira ni baniri kana ithariba faindikite na njira yondera akiri mantu jegie devolution. Kwa hivyo karibuni sana tutanambere kwithirwa tukiaraniria na kinya wawe na roto tegete ore na roto dikirite ore tafadhali we free ututumire SMS yeku na tukomba kwithirwa tukimithoma. Kwa hivyo ojora topic yetu kwa ridi kwena Arua. Kwanza kabisa bagu kuri akariba Isiolo na itu kwenda kwenda tukimenya tukwena Arua devolution yekweja in around 12 to 13 years na nditu kwenda kumenya kethira kwikio babu bukaria wananchi na leaders ba ruterero kethira kwikio kuona devolution ni utethia kianto kana bandu kwina antu ara tutigerie kinyara tupatere kwithirwa tugikinya twambirie na ungwa mheshimiwa. Okay, Madam Cheupe na tegeriba Meru TV tuchokia nkatho nyingi muno ntubwa antubra baretere matu ya devolution kana katiba injaru ire tumire mu Kenya elewa na ona weru na especially kiti muyo ndi tuchokiria mukuru witwa the late Kibaki urombere gututethia tomba kuona katiba injaru ire tutongorete mwanka kinya thai tugisherekea miaka 13 kuma tu kuona katiba yetu injaru batu turi akariba Isiolo bopika kuwa ki 10% at least 4% batu ikuo kuwirirwa kulo tumbika kwithia tuwiriritwe katiba njeru nonto mantu ya maingi
katuyona ira TV-ne ya yangi tukona nao mantu ya makai twerigirite muno devolution yombo tutethia na inya nontu devolution yari becha chume Nairobi mantu yeye mashinani antu bombe utethuka mashinani lakini twithirite kumegitaria twithira twina kuthurana twithirite twina atongoria batina goodwill tukayona atongoria bamwe bakeya kwa twika resources ira batu tukutengerwa ya county chiria chika misused na chia tumikana direte baterwe chia tumikani antu kiumbe kana personal ika biashara ya mtu so batu ke devolution etudrite tuti nyuma non mantuira twerigirite ya change especially county yetu ya Isiolo etudrite tuti nyuma mno na at least murugo tutethie na kinyantu betu akariba county ya Isiolo tumbe kuwatanira tumbe kuilela utongoria na tongoria baraba na moyo pena goodwill ekumba utetheria devolution yombo utetheria county yetu ya Isiolo county ya Isiolo niyo ithera ina ntubani ni kabisa batu tututhera twina aringi barani ni kabisa tututhera twina ntubani ni kabisa na mbechira itona around 6 billion o mwaka yoki thirikari lakini kembecha hii ngutikia utegi tumbikia kuwa ruari mukari wa Isiolo na kuwirirwa apart from salary apart from brand thirikari uroko wa mchara dene county ya Isiolo no enkaubia kuwa at least bwana kuwirirwa mantu ya devolution pengine no andiki county pengine no andiki ke mantu na yau lakini to project ira chikuringethia mwananchi mukari wa Isiolo I think gwetikia non today mukari wa Isiolo uteyora mbonete ikamilikite for those 13 years yobika kwethira itetharakia mukari wa Isiolo akawana kuwirirwa mantu ya devolution. Okay, thank you so much madam. Kiurikinda dabu in that list omuntu bigo maoni zawe. Bwega sana. To mwari alikia kuuga we are celebrating 15 years of devolution lakini tuka flashback kana tukatega nyuma ubatu faida era yombo kwithirwa ite Isiolo county kurukira devolution ni ka percent ka kaisana nto mbese ile nyingi kambuga membithira kwa ile meukoina ya na jia jakere county ikethwa ile dijania maybe na uweze ni power no ka decide kule mbese ingeta na maendeleo jageta kogu batu tabara tole maybe the minority group in Isiolo tutefaide kama muno no tukinya twajakire issues ya employment jege meaga rutere rumwe kana some few people baketha ibo bakufaidika ukolo kagembi twajage infrastructure infrastructure ne discriminating kana ne kuduria iketha we section Syria ikueleza maendeleo na kuingia itinambi maendeleo depending on who is in power twajage political alignment tukethagiria community ile itena majority itionaga leaders politically tukinya bobo ni by chance into tukundi batumba kuleta kinya kura jao together jiomba ku attract support kumakere the majority group so both economically socially and even politically ukethagiria the smaller groups in Isiolo batumba ko batagwirwa matunda ya devolution. Okay, thank you so much Bwana Mugambi. Asante sana. Ke mantu yang kuibu anto bakiwa kinya Kenya mzima anto kaba usherekea devolution batu tu nje Isiolo we are mourning kato atu no withikiri o wingi sana nonto tekio tumba kuwa tuina kio ndene county tumba kuata to ikia thoko tukendia nonto nya thoko yongo tutinio mehaka 15 tutina kiani kia muthira kidogo nyake ucetha kiana kinya sibitari tu inacio itina ndawa kinya si wenji is spill all over nikuona kinya kwandikwa ngui itina fairness nakuiwa ende kira tukua bange ba celebrate abatu katu withikiri tena kidogo kingi sana nontundene miaka 20 kwembe chire chitawa equalization fund na china sunset days ya miaka 20 yes
itatu bwithiria that equalization batu isiolo no tuwata bangi so batu tena kuithikira ku nene sana bangi baisherekea na batu tutena kintu kya kuonania. Imagine Isiolo County government yonde itingari ngari ambi ngari njike thirikari yes botona ngari njike botengari thirikari ni speaker na governor zima Isiolo County you can imagine imbiende tu ingetumba kudotenio surely we are mourning. Isiolo is in crisis. Kitu tumekuwa na nyeto anto bakiro hapa kidhio bichi nini manto mbecha chiire to ayo thirikari mbecha inyingi anto baigire ku baka bekerenge muko inge wikiarungo na ribo mabure ende kokua ke bamakera mwekire 10 tukiwa 10 irare ya buru Isiolo County eteko na kinyaka tata kemwe eteko na 0 point maoni yaku. Okay, thank you so much. Ibo bwega athikiri ba Meru TV. Unike maoni yakwa inkuona katiba njeru ya rhetoric bage na former prime minister na viongozi wengi neri katiba njega makosa jayo getu tumikora kubwiri na viongozi bila baiku bado mitumiro kwagirite katiba yetu njega muno igatumika kuringana na kwagirite ngwete kya kinyage shereire ibaragwa che katiba ikethara chena maana lakini mwankatha hii etena maana nonto ategera koti itaonda utionde thingatawa wategera manto yange ya kuthithika ja thirikari wa unto bona bwathithika kwatwika ni urongo koguo katiba yete na nguge kalita jaka imaratasi juja ya matheri kana katiba ya otheri yani tuthithagia Kenya ratwikire yaka utena rule of law o muntu aithithi uria akwenda kwou oni kuona katiba yenye buri kuthingatirwa bwega na kinya president urore kuna buri kuyukia hatua kenda katiba ithingatirika bwega na wananchi nyabo no tuibo be na haki na ibo ene katiba yeje iba buri kure salam igitare ondrira kuona thina ja ichi cia umira kenda thirikari imenya tena uwezo kana balaba utongerere bamenya tena uwezo kurukia raia no rigana agency bara umerete president na nombere kuna mbunge na miure sababu embi kwithwa wananchi bachumireria na batetera uma bwao gintu kaja ire kile ugatuzi yakwa bwaretero ni thirikari tiare devolved lakini kinjira nyingi muno kana kintu bibi nyingi muno bila biare devolved kabanya bidikara national niki sababu ategera mantu ja jamyunda kana sibitari ni nto bimwe sensitive sana imo number 1 myunda ko devolvwa kwe babarachi etheri nende ba register all lands na muntu rea ka register all land jamii je tu jamii nini kana jamii tu enyeje ria ya Meru kana barabara nini tena town yeje ke bau ba etheri ba ko register all land meba register myunda we yao nere jamii ciao ko bole renya ba tu koroja jamii ngera ikoroja kurenya proti ko kwana bagaka proti ciao ithire bo batena angia gwita lakini bo bara baethetie myunda une yawe kurithaia lakini baijura bathie kai baigwatirite ngwato kuna kiuri ngwenda kuria yes it is like kuna procedure ya ile kibiatirwa tu for example Isiolo kuna jamii nyingi sana tofauti so i criteria riko bethara bagitumira ku register myunda ukenda gutwika kuna batumaira batumirete no tuibo majority goku ibeta mechemanie public participation na we to batu nyatha twetho tu mechemanie neu wote mekwaria mantu amariti utema kwaria mantu agari batura utema mantu kwaria mantu yondo nyiru no to igo ntu kwai kwantu bang inja miria nene chiegu lakini ke batu ke jamieje kuona jaya Meru uteno bakona unlandi bo ko tibo bakodwa bamirikite myaka ere keja ende bara baketa bene ila kabyai bara baende tibia kuredia lakini ngwato bagwete na ume kenda muichone beja kuja kuigaira ila kabyo bie byao ko woni impinga nyamanto ya jau ibyo to mambua
manto ya buri choka national manto amiunda no to gategera ya isio rwaja thainya ya mwangasa kutwira magamba na bula pesa kutwira na magamba wetho we na proti ukethorika ni antu bathatu antu batano wena ndio tura magamba ene munda jo no erwe ende ku baraba ku ida na baroti no ndo wa muntu akugura na baroti wono akitenyo nyombe iya je na no akitenyo nyomba no turi family ku ende wono kuirwa kaja ti wako nandi mheshimiwa ri no ntono ari MCA kire antu baku ba naro tongeretia antu baku utendira bukithira bwini pengine no ntono ari in leadership bomba kutetheri ni antu baku twikinya bwiba utarirwe dabuni bangi baitalo eu yonde itwathitherie na ngaba no ratwari no ku na ndramuyukia ntugo imwe ndramuyia wabera ndramuyia bula pesa ndramuyira tangaza uyo muntu nake ari akara na ratangaza u na ndu ibakire bonde wabera na bula pesa ibakire lakini bando tukwe muntu roti etano mwende munda jwiku no munda jo na leo wenga bana uye jira ugira baraba ko bakuwe na baloti enga barafo mangaba no ri kuiki tatu ambiririe